खुरुमजरे ISTV पाउमिंग ताबिरिबा सिंगु तराम नोकचरे हुजि मरोइबा पाउ MPP की वाइस प्रेसिडेंट मनीषना हाटपद चेनबा मी अमा फारे अमना फाननबा तानरि हाइना स्टेट असेंबली दा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगमना फोंदोखरे हैंडीक्राफ्ट पर्सन तरा दा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ना स्टेट अवार्ड पिदुना इकाई खुमनखरे अमदी अनिसुबा 2020 वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट ता रियंग स्टार नागमपाल ना नपसा खा इम्फाल बु माइथिबा पिखरे हौजिमा पुंगैबा पाउ MPP की वाइस प्रेसिडेंट मनीषना हाटपद चेनबा मी अमा फारे अमना फाननबा तानरि हाइना स्टेट असेंबली दा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगमना फोंदोखरे वफम सिंह असि सथकिबा असेंबली सेशन दा MLA डॉक्टर आई इबोहलबिना मणिपुर दा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हेंगलकपा लोइनना मरु ओइना पॉलिटिशियन सिंह दा टारगेट तौरपगा मरि लेनना पुगतखिबा कॉलिंग अटेंशन अमगी पाउकुम पीबदा गायखंगमना फोंदोखिबनी डॉक्टर आई इबोहलबिना MPP की वाइस प्रेसिडेंट मनीषना हाटखिबा अमदी MLA श्याम कुमार की पुंसीदा सिंह रखिबा अदुगी मतंग पुगतखे मधुगी पाउकुमदा मनीषना हाटपद चेनबा मी अमा स्टेट पुलिस ना फारबा मी अदुदी मनी कवी महाक असि हाना KYKL यावरमबदगी URF ता यावखिबा थांग चिंखादगी हैसनाम बिनादोर एलियस नोपोंगानबा एलियस लेम्बा कौबा मी अमगी पाउताकता थबक अदु पांगथुकपने हैसनाम बिनादोर ngasi फावो फाबंगमद्रे लेखिद्रबा मनीषनादा सकंगबा सिंगना अटैक तौगदरे हाइबगी पाउ स्टेट पुलिस ना मांगजौना खंगबदगी कुपसेन सेनदुना लाखे माग सिखिबा नुमित अदु पुलिस ता पाउ पिरमदना मतंदा चटखिबदगी लाइबक थिबा थौदोक अदु थोखिबने चेनादुना लैरिबा मी अथुबा मतमदा फाबा ngamgani हाइबगी थाजबा लै फुंगदोखे लोनना MLA श्याम कुमार दा अटैक तौरंखिबा मिरसिंग अदु लैमखोंग आर्मी कैम्प की मिरसिंग नते कैम्प अदुगा थंगना लैबा खुल अमगी ट्राइबल नुपा मचा अनि न सतखिबने मखोय अनि गी मनुंगदा अमदी सेकेंड MR गी राइफलमैन हाइखे अयुकी सेशन दा MLA TS श्याम कुमार ना मणिपुर दा 6 पे कमीशन चना हनबगी मतंग दा थोरकलिबा वफम सिंगी मतंग दा कॉलिंग अटेंशन पुखतखे चीफ मिनिस्टर ना कॉलिंग अटेंशन अदुगी पाउकुम दा मणिपुर सेल थुंगी फिबम फट्रे मेंबर सिंग लोइनना फाइनेंस डिपार्टमेंट लैरिबा अकाउंट अमदी एक्सचेकर सिंग चेक तौमिनसी हाइरबसु याई नन प्लान द लैरिबा लुपा करोड़ 500 रोम असि चादा मरफुदी कर्मचारी सिंगी तोलो पिथोकपद चंगे हाइरिबा सेंफम असिदगी थैदोक्तुना कैजुअल अमदी मास्टर रोल चिंगबा सिंग रेगुलर तानाबा होनरबदी स्टेट असिगी फंक्शनरी दा डिफंग ओइरप याई सही अमदा लुपा करोड़ लिसिंग अहुम रोम डिफिसिट तारप याई सरकार ना मखोगी अवाबा सिंह खंगी अथवा मतमदा कोकननबा उपाय थीरी फोंदोखे वाहंग पाखोंगी मतमदा MLA श्याम कुमार ना मणिपुर दा PSED डिपार्टमेंट की मखादा वाटर सप्लाई स्कीम कया फंक्शन तौब लेबगे फेल ओइबा मसिंगना कयानो हंखिबदा मिनिस्टर आई हेमोचंद्रना अपुनबा स्कीम लिसिंग अमगा चनिपान सुपना मंगानी मखोगी मनुंगदा कुनमाथोय डिफंग तौदुना लेदे हाइना पाकुम पिके श्याम कुमार ना मखाताना वाटर सप्लाई स्कीम सिंग असि निंगथिना मेंटेन तौदबा अमदी मतम चाना मजाक मथुम सिंग पीदुना थबक पाइखतबना चिंगबा कया थेंगनरिबा असि कोखनबिउ हाइखे मिनिस्टर ना डिपार्टमेंट असि सेल थुमगी अवाबा लेबदगी असिगुंबा थबक तौरे हाइबा असि चुंबनी मसिदगी कोखननबा मेंबर सिंगा तानारगा थबक पाइखतनबा होदमिनसि हाइखे MLA डॉक्टर NG बिजोइना MGNREGS की मखादा जॉब कार्ड होल्डर सिंगी थबक ग्राम पंचायत के मेंबर सिंगना हाना पैसा पुथोकलगा सुई हाइबा असि चुंब्रा अमदी थबक सुदोखरगा सेल पुथोकतना लैबा मसिंग कया सुबगे हंखे मधुगी पाखुमदा चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना लैति हाइना पाखुम पिखे अतोपा वाहंगी पाखुमदा सुखिबा थबक 53 की लुपा लाख हुमुद्रा रोंगी लुपा लाख अनि हेना खुसुमन टोली हाइना पाखुम पिबदगी MLA N बिरेन याउना मखाताना वाहंग हंखे हैंडीक्राफ्ट पर्सन तरा दा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ना स्टेट अवार्ड पिदुना इकाई खुमनुबुटख्रे गसी इबोयामा सुमांग लीला संगेन दा पांगथोखिबा अवार्ड येंथोकपगी थौरम अदुदा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डायरेक्टर बी जॉन लांटिन खुमाना मरु ओइबा मिरसिंग ओइना सरुक याखे हैंडीक्राफ्ट की लमदा थोइदोक हेंदोकपा खुसा हाइबा मिरसिंगदा लुपा लिसिंग कुन की सेंफम पिदुना इकाई खुमनखे मियोय तराहुमदोइदा मेरिट अवार्ड अमदी मियोय कुलुमदोइदा इंस्पिरेशन अवार्ड पिखे पुन्ना लुपा लाख मरी लिसिंग तरामापल की सेंफम हैंडीक्राफ्ट पर्सन सिंग येंथोखे एडिशनल डायरेक्टर वी टोलथांगना स्टेट असिगी हैंडीक्राफ्ट असि मपालमगा सांगदमनबा ngamnaba अनौबा वाखलोरगा लोइनना खुसु खुलाइगी मतेंग लौदुना हेना पुथोकपा तंगाई फदे फंगदोखे मिनिस्टर गोविंदासना स्टेट असिदा अचौबा इंडस्ट्री फंगबा ngamdrabasu चिंगतम अनिमक्ता खुसा हाइबा मियोय कया लैरिबा असि चाउथोकचनिंगाइने हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर दा थादरिबा सेंफम असि पिकपना पांगथोकनिंगबा थाबक कया लैरबासु खुदोंग सादबा कया मायोकनै स्टेट हैंडीक्राफ्ट के थोइदोक हेंदोकपा मियोय स्टेट अवार्ड पीरिबा सेंफम असि हेंगतनबा होनरी हाइखे अदु नते तोमा
चिंगी प्रोडक्ट मैम मलेरी चिंगी प्रोडक्ट सिंसिसु अखोई मणिपुर की पांडवी परियम सिदा निखी जन डिस्प्ले तौरगा अखोई अमुक के है ना मार्केटिंग से कौन नवा मार्केटिंग नहीं जगह दी अखोई क्राफ्ट्समैन और आर्टिसन सिंसी सबक सुनी हुए आई ना सावा मैम सारा कंपनी MPP की वाइस प्रेसिडेंट हाटपा मियोय फारे हाइबगी मतंगदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना नाखै सेंगबा वाफम फोंगदोकदबनी हाइना MPP ना तक्सिलखले MPP की ऑफिस ता पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा पार्टी सिगे स्पोक्सपर्सन आइस नवश्याम ना फोंगदोकिबदा ममांग सहीगी नवंबर की तांग 19 दा वाइस प्रेसिडेंट आइस मनीषना हाटखिबगी मतंगदा स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंटर ना ngasi फावबा तुमिन लेसिनबा सिपेंडे मियारसी कांग्रेस अमदी बीजेपी की लुचिंगबा ओरमनबदी असुमना लेसिनगद्रा हंगबगा लोइना नवश्यामना मखाताना हिरमसिगी मतंगदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना कनाना करिगिदमक हाटपनो हाइबा चपचाना सेंगदोकदबने हंदकता नेशनल मीडिया दा मपालमगी मियोय सिंह हाटपगा दिल्ली दा थोकलिबा नॉर्थ ईस्ट की मियांगी मायोक्ता चथरिबा क्राइम सिंगा मरी लेनबा मानना फोंदोकलिबा वाफम असि MPP ने यानिंगदे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नसु हिरमसिगी मतंगदा पनखिबा अदु कंडेमनेबल ओय हाइखे लोइना नागा सिंगी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की मतंगदा होम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी संबू सिंहना फोंगरुखिबा वाफम अदु MPP ना याबंगमलोय नागा सिंगी वाथोक पॉलिटिकली लोसिनगदबनी हाइरगा जॉइंट सेक्रेटरी अमना हिरमसिदा वाफम फोंगदोकम थोकते पॉलिटिकल इशू हाइबसी पॉलिटिकल लीडर सिंगना लोसिनगदबनी मरम चादना वाफम थोकपा संबुगी मथक्ता डिसिप्लिनरी एक्शन लौकना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना ngasimak होम मिनिस्ट्री दा तक्सिनगदबनी फोंगदोखे मसिगी वाफम जी करीगुंबा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी लीडर हातोरमा से बीजेपी की हातोरमा इंडियन नेशनल कांग्रेस की हातोरमा नत्रगा तोपा CPI शिपिंग हातोरमा असुमना मोय मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स तुमिनिसन बे आगद्रा मणिपुर पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट मा था हुंगी मान हाला ngasi o तुमिनिसन बाइबजे both the Manipur government and the government masi yam irresponsible loiba moi matau ne aba aduga aroi bida mu masagi koi manishna hatpagi matang si Manipur government amsu India government amasi they should come out with the concrete information ngasi bhaw bida moi na phangiba information kari dum ta halibano kanana kari dum ta madu lautu na bagi angle conspiracy angle leragadi marusu sapchana phongdu pigadone नुपी सेनबगी वाथोका मरी लेनना वांगोई पुलिस न फाखिबा मियोय अमा वांगोई पुलिस की कस्टडी दा सिरमने हारिबा थौदाम दिग्विजय चही 53 अपोकपा TS नवकुमार वांगोई मखा लेकाई गी मिसी यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngasi वांगोई कम्युनिटी हॉल दा मियामगी ओइबा वाकन मिफम अमा फमख्रे वाकन मिफम अदुगा मरी लेनना सरुग याखिबा मियोय सिंगना ngasi निमिदांग वाइराम पुंग 3 मखाइरोम ताबदा मिसी असिगी मतंगदा असेंगबा लंगला लंगजिन पुथोउ मिहात मियोय फाव हाइबना चिंगबा दाबी तौदुना वांगोई पुलिस स्टेशन दा थोमजिनबदा पुलिस न टियर गैस अमदि रबर बुलेट न चिंगबा कापदा नुपी अमा सोक्तुना रिम्स हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकनख्रे सोकलबा नुपी अदुगी ममिंग थौदाम ओंबी इनावी देवी चही 23 मपुरेबा प्रेमजीत वांगोई मखा लेकाइदगिनी माकी ओइथंगबा पाम्बोमदा रबर बुलेट न पांदुना फिबम थिना सोखे National Rural Drinking Water Awareness Week की सरुकम ओइना District Water and Sanitation Committee Chandal District अमसुंग Rural Education and Action for Change Manipur न सिंधुना खननैनबा मिफम अमा Chandal District की मची ब्लॉक की मनुंग चनबा नुंगोरोक पांगथोख्रे थौरम असिदा Langol 3 constituency की ADC member CS Ranjit Planning and Monitoring Circle PSED Division Chandel Executive Engineer A Nikunja Forest Amasung Medical Department की मियोय के आसु सरुग्या के CS Ranjit ना चिंगी मियाम नसु सरकार न पिरकपा कानब खुदिंगमक नियम चुमना सिजिनबियु लुचिंगबा सिंगनसु मियाम दा हकथेंगना कानब यौनबा होनबियु फोंगदोखे इसिंग मरांग कायना फंगनबा उमंग योखतपा इसिंग दगी लाकपा लेना सिंगी मतंगदा रिसोर्स पर्सन कयाना वांगंखे लोकला सेंदोकलाबा हचांग कायगरबु थनसी हैदुना सही क्या मामांगी अदुन लेप्तन चथरबा ट्राकनी अदु अमुक प्रजामिया अमुक काबुकुम तोपसे मसी अमुहना रिव्यू तौने बिदमुता अकोय ब्रेन दा अमुक मसे रिसाइकल तौने बिदमुता मिक्सिंग दबगी दमकता awareness program asi pantu haiduna akogi directive tamagi makada akoina aina pujari badisi asida mu wapam da satuna chu
Power Departmental Labor Work Charge Amasung Master Role Employees Singbu Regular Tahananaba Taurang Lokatlu Amasung Ahang Bapam Laitabadagi Promotion Pidan Ladiba Regular Employees Singda Assure Career Progressive Scheme Gi Kanaba Fangalu Haina Taksinduna Manipur Electricity Employee Union Gi Thomi Singna Ngarang Dagi Hona Sangshilakliba Kongzangi Manung Chananga Sisu Union Asina Sinduna Kaisam Patalaiba Handakta Cooperation on Kraba Hana Electricity Department Kauramba Officer Sigi Get the Union Gimi Singna Wakani from Chatakre. Union Asina Sangshiliba Kongzangi Manung Channa Office Campus Manungda Staff Amata Sangan Kidre. Masina Maram Oiduna Office Ki Tabak Thoram Singda Chauna Akai Hele. Wangang Kiba Singna Fongdorakpada Sangshiliba Kongzangasi Mai Park River Fauba Handok Loi. Manipur Sarkana Tubumatamda Akanabam Yeng Changbiduna Union Taliba Davi Asi Pitopio Haike. They sang the regulation time to the Namasi. Are they corporation of all of the things? Masaki employees in Sigi, Tolosika, they get the Gihabiki and soon to let them. I don't know, regulation you own the way other. I did Masaki Pesha, Kaltoxer and Basing to Service Lomatamda, Egnon and Bagamoje, Lupam Pangaroeva, any facility of the Pangaroeva. Maitai Singbu Manipurgi Yellow Mi Ama Oina Kanana Bagi Wakalolda, Bara Sarkargi Scheduled Tribe List da Yahonana Ba Isua Sibu, Opposition Giluchingba Dr. I Ibohan Bina Assembly da Pukat Kibabu, Scheduled Tribe Demand Committee na Apian Bafungdorakli. Sarkargi Maikaidagi Deputy Chief Minister Gaikhangamgi, positive response Adubusu Singthaningaini, Adumoinamak Minister na Hana Dagi Tribal Oiriba, Aikoina Tunlaga, Awang Badalam Laga Kumtarak Lage Hibasi, Tagatningaini, Fungo Kibasi, House Pulana, Lamjing Nana Manipur gi tribe kayana Scheduled Tribe List tagi tokning le haiba leibra Madu Karam Karamba tribe no hangle. Sahi tara umdoi da ngari bi mahiroi nupi macha ama rap tawbada chenaba MD Muhi Kiam Leitan Po Kudakta Phaduna Maralgi Matungina Cherak Piu haiba Davida Je Sina Sinduna ngasi mahiroi singi rally ama Thawbal chatkre. DC office fauba chatkiba rally asina memorandum ama DC da pisinduna February 25 faubagi manungda mari leinaba authority na thabak amata lokhatrabadi Mars amadagi Je Sina Civil Society amasung mahiroi lupsinga akanba khongjang changsilagani haire. Thasigi Tangkun Mangatagi Jatakiba State Level Youth Festival Ngasi Lamyan Basanglen Delusion Cre. Neri Yuba Kendra Sangatan Imphal Zone Sinduna Jatarakiba Festival Aduda District Mapol Dagi Naha Chamarom Nasarugia K. Lucian Bagi Thoramda Sanapatigi ADCG Chairman RS Henry Hilly ADC Tamanglongi Vice Chairman Humalia Bow Nehru Yuba Kendra Sangatan Imphal Zongi Journal Director Saib Singhana Maru Oiba Music Oina Sarugia K. Festival Aduga Mari Lainana Pangtokpa Yuba Kriti Exhibition da Sanapati District na Ahanba Manata K. Manipur Folk Song Asida Imphal Isna Amadi Tribal Song da Tamanglong na Ahanba ta K. ADC Tamanglongi Vice Chairman Humalia Bauna Youth Festival Asina Naha Singi Marakta Apabamari Thambada Chawna Mating Oigani Fongdo K. ADC Sanapati Chairman RS Henry Helena Isagi Culture Bu Ningtina Ngak Senduna Thamgadavani Fongdo K. Loinana Sarkar na ADC Bu Housing Fauba Ningtina Yengsin Bidri Fongdo K. District Council si State Mother ki Macha Guna Yokpuni Thamyo Hoji every department da Taushe Harga Hoye Taushe Ado Mani lagi, why not support? Ato yema kamu only paper, no. Cluster gi Common Facility Center ama nong na hangdok pagal loinena handloom exhibition ama andro kumal lekai de pangtokre. Tharamasida handloom gi OSD P Mina Kumari Weaver Service Center Imphal gi Assistant Director SP Pubrikar Assistant Director Design B Kundolata Axel gi President W Kalpanasu Sarugia K. Khwairamban Ima Kaitel Fambi Singi Watok Atubamatamda Loishelu Haiba Davi Togdunangase Ima Kaitel number Ahumda Khwairamban Kaitel Family Bisingna No Magi Sintha Leptuna Wakani from Chatakre Nupi Kaitel Semgat Loop Amade Khwairamban Nupi Kaitel Sinfam Amade Saktam Kanba Loop Anina Chatakiba Wakani from Aduda IMC Amade Sarkana Khwairamban Kaitel Family Basingi Watok Asi Atubamatamda Loishin Gadabani Haina Wangang Kibasingna Fongdok Nake Panamak akai toy thonai ba panamak se kana lo ko toy wasi panamak se kagen ki chungba tai ba akoi panamak se chen da holar pani aduga ka
मसी काम थूना थादोक्पिरक्पा मनुना जगे लेबा पंजाब थोलकनी अदो खैदे के बथंगा वंदना चही मंगा के कल्चरल लापसिंग जाबा चंगचिन सानम बोनो सानदा लेरपचे अखोई मणिपुर गवर्नमेंट जु मियें चंगदिनी निंगथौखोंग म्युनिसिपल काउंसिल ना सिंधुना निंगथौखोंग बाजारदा मियामगी पार्क अमा हांगदोखरे थौरम मसिदा निंगथौखोंग म्युनिसिपल काउंसिल गी चेयरपर्सन आर.के. बिमोला एल. बिनोचंद्रा पब्लिक डिपार्टमेंट कमिटी निंगथौखोंग गी प्रेसिडेंट टी.एस. इबोमचा मंगोलगानबी कॉलेज के प्रिंसिपल के सोभाचंद्र सरुक याखे पार्क की गैलरी असी स्टेट फाइनेंस कमीशन की लुपा लाख 19,000 संगना साखिबने अमदा सोशल डेवलपमेंट क्लब सामुरो मखा लेकाई निसाबन नुपी मरुप का पुनः खुसमनदुना मे काबा चिंजा की मायोक्ता मियामगी ओइबा अफोंग बखना नैनाबा मिफम अमा SDC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तपांगथोखरे LML लॉ कॉलेज की लेक्चरर एस दिलीप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिष्णुपुर की साइक्रेटिक डॉक्टर आइस अंगोमचा मणिपुर कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर टी.एस. आर.के. सिंह अमदा मेलुशन की पद्मिनी लेमा सेक्रेटरी जनरल फोनी मैतेसु सरुग्याखे नुपी हक मांगननबा थिंगननबा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स मणिपुर यूनिवर्सिटी ना अखनबा कैंपेन चथरगनी हाइना सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एम सुरेश कुमार ना पाउमी सिंह फोंदोखरे माकी MU दा लेबा ऑफिस ता पांगथोखिबा पाउमी सिंह उनबदुदा मागना मखा तारादुना नुपी हक खोंगोइनबगी वाथोक असि अचौबा इशू अमा ओइरक्ले नुपी सिंहना मखोइगी फंगफम थोकपा हक सिंगी मरमदा निंगथीना खंगलबदी नुपी सिंगी हक मांगनबगी थवोंग सिंह हंथाहनबदा चाउना मतेंग पांगनी फोंदोखे बिगी हक खोंगाउनबा हंथनबगी दमकता सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन मणिपुर यूनिवर्सिटी ना ट्रेनिंग प्रोग्राम अमसुंग अवेयरनेस कैंपेन मैम चंगसिलप खोंजिंग अमगी सरुक अमोइना हंदकी चहीगी ओइनदी लागिबा मार्च 9 2014 इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व तोबग लोइना नुपी सिंगी हक मतम करमना फंगदगी हाइबगी मतंगदा ट्रेनिंग अमसुंग कम अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथुक सरकनी हाउसिंग सथरीबा असेंबली सेशन दा मणिपुर दा लैंड यूज एक्ट चननबा सेमगदबनी हाइना प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन थादोरप चेरोल अमना खंगलकले मणिपुर दा हंदक पांगथोखिबा इंटरनेशनल कांग चैंपियनशिप दा सरुक याबा लाखिबा बांग्लादेश होजाई कसार जिरीबाम अमदी लखीपुर न चिंगबदगी लाकपा मैतै सिंगबु ओपगी थौरम अमा ngasi खुमल लंपाक्तो लेबा हॉस्टल दा पांगथोखरे थौरम मदुदा मिलारगी लुचिंग पुरेल टोंबा मंगांग बांग्लादेश दगी लाकपा थिंगोजम हेरोन होजाई दगी लाकपा कोंथौजम नोटोन अमदी कसार दगी लाकपा मटुम सनामनी न चिंगबा मरु ओइबा मिय क्याना थौरम पुसिंग ओइखे थौरंगा मरी लेना मिलालना फोंबा मैतै मयकी लाइरिक सिंह अमदी मैतै मयपु चाखटनाबा होनरंबा लुचिंग पुरेल चिंगसुबम अकाबगी पुंसी वारीदा युमफम ओइबा अखोइबुसु हिंगलु हाइबा ममी कुमैगी ओइबा दिक्स अमसु मिलालगी माइकैदगी थौरम मदुदा सरुक याखिबा मियसिंगदा खुदोल तमखे मिलालगी लुचिंग पुरेल सादोकपम तोंबा मंगांगना इमालोल अमदी मयकपु चाखट हननबा होनबदा मचोई लेरिबा मैतै इचिल इनाउ सिंगना अचौबा थौदांग लौमिनसी फोंदोखे तोंगान तोंगान लमदम सिंग लेखरबजु थमोय अदुदी अदुकी मति नंगबदुनी अखोगी वाखलोना फाउजरिबा अदुना अखोना थौना फने हिंबा ताई कलैपाकता लेरबसु कसादा लेरबसु होजाइदा लेरबसु अदुना जिरीबामदा लेरसु अखोय मसे ई मतनी आइबजिनी फौबाक चाव अमदी सेकमाइजिंग खुनौगी इम्फाल टुरेल मथक्ता लेरिबा थोंग असिगी फिबम सोक्सिलकपदगी वर्क्स मिनिस्टर रतन कुमार ना फाइनेंस कमीशन गी वर्क्स प्रोग्राम दा यहंदुना नौना समजिननबा थबक पाखटखरबसु ठिकादार सिंगना उपाक खरखक सिल्लगा तोखरे योट की तलिबा सरुक सिंह सेमदना लुशिननबा होनरिबा से सरकार की मरी लेनबा अथॉरिटी ना मियंग चंगबियु हाइना कमिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेकमाइजिंग खुनौना खंगलकले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओइना डायरेक्टर ओइरिबा सामू कबुई हयंग फेब्रुवारी की तांग 19 दा थबक्तगी पोथाबगी मतम लेखरबसु चपसाबा इंचार्ज ओइगदबा डायरेक्टर अमगे ऑर्डर ठोकिदबना मरम ओइरगा मणिपुर की लौमी सिंगदा अचौबा अवाबा अमा मायोगनबत नतना डिपार्टमेंट असिगी थबक थौरम सिंगदा अयेतपा अपनबा थोकद्रा हाइबगी जिंगनबा लेरे हाइना लौमी कयाना फोंदोरक्ले ISTV न्यूज न फंगबा पाउदा डायरेक्टर ओइनबगी दमक मिय अहुंगे प्रोबेबल लिस्ट थोकपदा अनि अमदी विजिलेंस की केस लेबा मरमना डायरेक्टर ओइबा याबगी खुदोंग चाबा लेत्रे मखाताना मणिपुर सरकार की माइकैदगी MCS ऑफिसर अमना डिपार्टमेंट असिगी डायरेक्टर इंचार्ज ओइना होननबा थौरांग तौरबसु टेक्निकल की ओइबा खुदोंग चादबा लेबना लौमी सिंगदा अवाबा मायोगनगद्रा हाइबगी मिपाइबा फाउनरे लौमी सिंगी वाखलददी मतिक साबा डायरेक्टर ओइबा याबगी क्राइटेरिया लेरबा मिय अदु खंदुना सेट असिगी ओइना लौ सिमुबगी लमदा पुनिंग हेना चंगदुना पोथोक मरांग काइना पुथोकपा अमदी चिंजाक्ता मिपाल तांगदना लहननिंगबगी
apamba faure official singi marakta yetnaba amadi amaga yengsinabana maram oiraga lomi singi sakot thaurangda ayetpa apanba pidanaba marileinaba singna hiram asida pukning changhaning hare Mirolabi nupi amabu hepatitis B na nai haiduna imung manung amadi mapuroibana otpinai bire hare victim oirabi nupi asina Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mipam amada phongdokhibada mag haukiba chahi November 15 da luhongkhe loinana masalumlakpadagi Dr. Check Chatpada hepatitis B nare haiba khanglakpadagi layengduna lakpani adubu maki mapuroiba yauna imung manungna angang adu lautokhinaba kanna haibada mahakna yadabadagi tathi tawoina tawire mapamda chatlaga layengge hairabasu chatpa yaroi haina athingba pire nupi asigi mana phongdorakpada hepatitis na nare haibagi mingda opi naibiba haibasi nupi oibi singbo hanthana yengbane hiramasida mari leinaba singna aingi oiba thabak lokhatpiu haikhe Lupa lising ahungi matakta maigi khasna tonba singna tangkak mari thokna atonba senfam singdokpa yagani haina Manipur State Power Distribution Company Limited ke Managing Director R Sudan na thadorpa cherol amana khangalakle ahan ba tangkakta yamdrabada toliba khasna gi chada nifu thidokadabani wanauba senfam sing aduna manaba senfam da ahumlak thokna singdokpa yagani hare Cherol asina makata na khangalakpada niyong giwangmada mai sijinariba singnasu lagliba Mars ki tang 15 fawbagi mamangda darkar oiba che chang sing marileinaba company asigi official singda pisinduna authorized consumer ama oinaba khangalakle hariba matamasi fawbada authorized consumer oidaba sing Electricity Act 2003 gi matung ina ain gi oiba thabak lokatlagani hare Haukiba ing solishngani nipanda matamdugi principal secretary oiraba PC Lamkunga gi Aranba gadget notification sarkar na kakchat kadabani marileinaba officer gi matakta action logadabani haina jiri ima maira paibi apunba log jiri bamgi office complex ta pangthokpa miyam gi mifam na warip lokre Tamenglong gi area jiri bamna sokte haibadu sarkar na mayek sengna khangan gadabani matam pumbagi oina chayet naba leitanaba babu khal boroi khal Sabu Ghat ke boundary demarcation punna athuba matamda chathagadabani dabi singa si sarkana namsinduna thamba yaning de phongdokladuna Mars anigi ahing nongyai dagi mari gi ayuk pung 12 fawba pung 13 ki National Highway number 13 Imphal Jiri lambi ban tawgani hare Palace Compound Laiba Maharaj Androkiti Auditorium da Chathariba Kunmapan Suba All Manipur Drama Festival 2013-14 gi ngasi 13 Chanba Numitta Langmaidong Dramatic Union gi Upu Baksi Utkre Player si Dr. Yumnam Radisham na lamjing lamtakpani thabak suningdaba mitau tamba amadi arembada chading tawba pamba masa sing thadoktuna achumba pamba fidam ningai oiba masak puthokningba mapana mayum thadoktuna anoba macha yoktuna changing tawbada maral mathum tumba amadi mahaki ningzaba manglan kaikhibada best tawba plane haying Paradise Theatre gi ice cream utkane Cabinet na Art Culture gi lamda Manipur gi mai purakpa artist singbu government job piduna ikai khumna na warip lokhibabu All Manipur Handicap Person Welfare Association amasung angamba disabled people's organization nonga dana nungai ba phongdorakle Paurabi gi bom pokhai bagi thodokta makhong anima kaktuna disabled oiraba konthauza Michael na hanba leitana honabadagi international National Amadi State Award Nifu Hena Panglaktuna Mai Purakli Bat Naha Asibu Puling Thagat Piba Oina Maka Chanaba Thabak Ama Pibinaba Je Minister Amadi Minister Singi Puning Singslakle Thaubal District Police Commando amasung ani Subasam Rifles ki apun bakangbu amana Tangjeng area da thiba humbagi thabak chathabada KYKL ki kadarma fare Police Department ki PRO gi cherol amana farba mi adudi wahengbam Russian maitei sei kunmanga apokpa ibomsa sugnu awang lekai dagini mangondagi maru ohum yawba 9mm pistol ama fangle hare Laikhidraba Saknairaba Sumang Lila gi artist Samom Krishnamani gi mafamda Manipur State Sumang Lila Council na ikai khumnabot kre Uripo khudom lekai da leiba Laikhidraba gi yumda pangthokhiba thawramasida Council gi President Gunachandra amadi Saknairaba artist kaya susarukya khe Sumang Lila art form asibu yokhatnaba honarambada Krishnamani na achoba thodang laurami mahakna Laikhidraba si Sumang Lila gi khongsatta mensinba wargadaba ahoba ama lehoragani hare Irawat Foundation Manipur gi lamjing makhada iram C5 branch ka khusangna nomagi oiba lomi singi protection and preservation of agricultural land in Manipur haiba khana nainaba ama iram C5 da pangthukre
ngasigi mifam asigi tungda iram sifai gi lobukta chatuna aikhoi gi lofam mangba yaroi aikhoi gi lofam ngangmina si haiba pauzel miyam da pikhe hauji sanaba gi pau Nasi sana bagi pauda cricket. Young star Nagamapalna Nabsa Kha Imphal bu ran ni futareta maiti pa pikre. Langthabal Public Ground da Manipur Veteran Cricket Association sinduna team nipana saruk yaduna chathariba ani suba 2020 Veteran Cricket Tournament ke nasi sana ki ba match da Young star Nagamapalna ahan ba innings ki batting tawada apiba over kunda wicket nipan turaga run chama kunmari loke. Innings aduda Majibur Rahman na run kuntrahumdoi Jingtam na run kun Iqbal Ahmad Sahana run tara mga amadi chawbuna run tara loke. Nabsa Kha Imphal na anisuba innings ke batting tawkhibada over kunda wicket nipan turaga run humudra taret kak loke. Innings asida Roni Kumar na run kunmathoi Gautam na run taramapal amadi Mahesh na run taran thoi loke. Young star gi Majibur Rahman na ball kunmapanda run kuntrahumdoi amadi wicket ama loduna man of the match ta ke. Hayeng Chem Khagempali amadi Cyclone Thangwebanga sanaragani. Manipur Cricket Association sinduna luang sangbomgi luang pokpa cricket stadium da team mapana saruk yaduna chathariba first plat tournament ke ngase sana kibada model club jinga makhana PCC me koibibu rancham kuntraum doida maitiba pikre. Model club na hana batting tawada apiba over kuntra mangada wicket mapan turaga run chani ni futret loke. Mazigi pakumda PCC me koibina over kuntra mathoiga ball anida wicket loina turaga run chamatara marikak loke. Model club jinga makhagi saikombana wicket manga longduna man of the match takre. Hayeng WCA yengkhom lerak amadi force ketrigauga sanaragani. Kuntra mga suba National Master Athletic Championship ta Manipur na gold marfu silver ni fumathoi bronze kuntra mathoi punna medal chamayang khaini thoi lawrakle haina Manipur Master Athletic Association gi secretary RK Chorjit na thadorokpa cherol amana khangalakle. Karnataka gi Mysuru da mathang thagi Mars ki tang manga dagi tara taret fauba pangthokadoriba Senior National Women Hockey Championship ta saruk yaruna ba Manipur gi team ngase Imphal thadokre. Hero Foundation amadi tafasfana tabung khoki tafasfa ground da team ni funa saruk yaduna chathariba ani suba Geno Corporate Football Challenge ke ngasi sanaki ba tongan ba match singda RK Furniture na Bharti Infartel Limited pu goal ahum sinoda AFC na Imphal Hospital bu goal mari sinoda SS Sound na Iboyaima and Sons pu goal ama sinoda amadi KFC IPS na James Traders pu goal ahum anida maitiba pikre. Team mapana saruk yaduna ahan ba state level 6-man aside veteran football tournament kurai ning thobungi Peaceful Club Ground da chathariba first case prize 6-man aside veteran football tournament ki ngase sana kiba ahan ba ground da LSAV Kongpalbu AYM FA yari pokna goal taruk amada maitiba pikre. Ani suba ground ki sana kiba da FC Imphal na takhelbu goal taret amada maitiba pikre. Hayeng TRVSA malom amadi UVSA lilong chajinga sanagani. YCCIC amadi KASWC kontha halupna sinduna Y Razmani ground da team tarahumdoina saruk yaduna chathariba ani suba Yumnam Razmani Memorial Invitation Men's Open 7 aside hockey tournament ke ngasasana kiba ahan ba ground da Henju Nahana Basikong Ebu goal mari anida maitiba pikre. Ani suba ground gi sana kibada SSA Charang Patna Basikong Bibu goal taramathoi anida maitiba pike. Hayeng ahan ba ground da Manipur Police Sports Club B amadi Henju Nahaga sanagani. Ani suba ground da SYUC amadi YCCIC B ga sanagani. Manipur Kang Association sinduna pangthokiba ani suba International Invitational
Kang tournament ki nupi gi winner oikiba Jiribam gi team amadi official okpagi thoram ama Manipur Press Club to pantukre thoram asi hana M Sugi General Secretary oiramba amadi All Jiribam Working Journalist Union gi founder president oiramba Lesang Them Birjit na sinduna pantukhibani thoram asi da Bangladesh Manipur Kang Federation gi Secretary TS Heron amadi atai tongan ba civil organization singi bhiu singsu sarugya ke Housing nga sinong mangyayang sagi pauda ICAR Lampel Party ki phangba pau gi matung ina nga sigi khwaidagi saba degree Celsius kun manga dasmik nipan khwaidagi ingbana degree Celsius taret dasmik nipan nungsida yawba ising maning gi chang ayukta chada marfu taret nungthil dana chada nifuni thoi nongjugi chang nil Hauzero bidamaru pa mukhana MPP ki Vice President Manishana Hatpada Chenaba mi ama fare amana fana na batanari haina State Assembly da Deputy Chief Minister Gaikhangam na phone lukre Handicraft person tara da Commerce and Industry Department na State Award piduna ikai khumna kre amadi ani suba 2020 Veteran Cricket Tournament ta Young Star Nagamapal na Napsa Kha Imphal bu maitipa pikre ngasigi na di ISTV na pizza pa matang solution jare miyang tabiri ba singbu amukana kurumjare